Ngazakwethu bayakhala abantu baseDumbe KwaZulu-Natal bathi sesikude kakhulu i-30 Juni sokuthi-ke kuhambe abokufika abangenamaphepha kulelo Mzansi Afrika emva kokuthi kugule iy'ngane zesikole ey'ningi ziguliswa-ke noma-ke zigule emva kokudla ama-chips noma-ke ama-snacks eziwathenge-ke esitolo sika-My Friend. U-My Friend-ke naye ukhona-ke la esibhedlela kule video ozoyibuka uyachaza-ke naye ukuthi cha yena-ke lama-chips-ke akawathengisile ubekade-ke ewastokhe kuphi. Kubuhlungu kakhulu-ke iy'ngane zizwakala-ke zikhala zisey'nhlungwini. Ngicela ukuthi-ke sibuke le video ngazakwethu ukhumbule ukuthi-ke ngaphambilini khona ividiyo esike sayifaka lapho khona-ke uPhakela Mthwakathi exwayisa ngokuthi-ke abantu abeke bethukuma ekuthengeni kulaba bokufika. Ngicela ukuthi sibuke le video. Ngiyabonga. Qinisela Sithole. Qinisela uzoba right. Ha? Qinisela Sithole, qinisela. Bonke nalabo abangale bawudlile nalabo esiqale kubo ngale. Ithenga ini red one or brown? Red one. Senze njani ke sithini? Sithini? Kwenziwa njani makunje? Wena uthenge kuphi wena? Kusho ukuthi kumele kiwe anya ke manje. Yeah, that is I buy anya. I have seen even boys everything. Yabona nje ke manje. Eyami le ingane lekhala. I know there is. Lena nje le ekhalayo njengamanje yami. Wakho la? Yebo. Yeah, salad Ruben I know. She stayed there next to my shop. Yeah. Lento lena wedudu le bekumele mina ngiqale for stage nehle niye ezana Into manje kumele siyenze ileyo vele. Sekumele siye police station. Udayise kuphi bese yena eya lapho bezocheck amalona